Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajen, kelas B1 DR Abang Dam 1, Jaka Setia, Bekasi Selatan. Saya akan membacakan surat Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir, terdiri dari 6 ayat. Surat ke-109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.